हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आमे आज पढ़ा बाइबल रो गीत संगीत 18 पर्व 1 ठारू 50 पर्यंत पाठ करवा। मु सर्वप्रथमे प्रभु यीशु को धन्यवाद जणाई मु आजिकार गीत संगीत 18 पर्व 1 ठारू 50 पर्यंत पाठ करोछि। हे मोहर बल स्वरूप सदा प्रभु मु तुम्भको प्रेम करुथाए। सदा प्रभु मोहर शैल ओ मोहर गड़ ओ मोहर उद्धार कर्ता मोहर परमेश्वर मोहर दृढ़ शैल मु ताहांकठारे शरण नेबी। मोहर डाल ओ मोहर परित्राणर श्रृंग मोहर उच्च दुर्ग मु प्रशंसनीय सदा प्रभु को डाकिबी। तहिरे मु आपना शत्रुगण ठारू निस्तार पाइबी। मृत्युर रज्जु मते बेष्टन कला पापाधमता रूप प्लांबन मते भयग्रस्त कला। पातालर रज सबु मो चारिआडे थिला मृत्युर फास मो उपरे पड़िला। मु अपना दुर्दशा समय सदा प्रभु को डाकिली ओ मो परमेश्वर निकटरे आर्तनाद कली। से अपना मंदिर मोहर रब शुणिले पुणी से ताहार सम्मुख क्रुत मोहर आर्तनाद ताहांको कर्णरे प्रवेश कला। सेतेबेले पृथ्वी टळहळ ओ कंपित हेला। पर्वत गणर भित्तिमूल मध्य विचलित हेला ओ ताहांको कप सकाशु टळहळ हेला। ताहांको नासा रौद्ररो धूम निर्गत हेला ओ ताहांको मुख निर्गत अग्नि ग्रास कला। तो द्वारा अंगार प्रज्वलित हेला। से आकाश मंडल को ही नुआई तलकू आसिले आउ ताहांको पाद तले घर अंधार थिला। पुणी से किरूब उपरे आरोहण करी उड़िले। हाँ से वायुर पक्ष उपरे बेगरे उड़िले। से अंधकार आपणार निवृत्त स्थान ओ जलमय अंधकार गगन मंडलर निबिड़ मेघमाल को आपना चतुर्दिगरे आवास स्वरूप कले। ताहांको सम्मुखवर्ती तेजरे ताहांकर निबिड़ मेघमाल शिलावृष्टि ओ प्रज्वलित अंगार निर्गत कला। सदा प्रभु मध्य आकाश मंडल रे वज्रनाद कले ओ सर्वपरिष्ठ अपना रब उच्चारण कले। ताहा शिलावृष्टि ओ प्रज्वलित अंगार आउ से अपना तीर प्रेरण करी से मानंकु छिन्न भिन्न कले। हाँ अनेक बिजुली पठाई से मानंकु व्याकुल कले। सेतेबेले हे सदा प्रभु तुम तर्जन रे ओ नासिकार प्रशंसा वायु रे जलराशि प्रणाली प्रकाशित हेला ओ भूमंडल रे मूल सकल अनावृत हेला। से ऊर्ध्वरु हस्त विस्तार करी मते धरिले। से आपना जलराशि मते उठाई आनिले। से मोहर बलवान शत्रु ठारू ओ मोहर घृणाकारी मानक ठारू मते उद्धार कले। कारण से माने मो अपेक्षा अति पराक्रांत थिले। से माने मोहर विपद दिन रे मते आक्रमण कले। मात्र सदा प्रभु मोहर अवलंबन हेले मध्य से मते बाहर करी प्रशस्त स्थान को आनिले। से मोठारे संतुष्ट हेबारु मते उद्धार कले। सदा प्रभु मोहर धर्मानुसारे मते पुरस्कार देले। मो हस्तर शौच अनुसारे से मते फल देले। कारण मु सदा प्रभु को पथ धरी अछि ओ दुष्ट भावरे मु परमेश्वर निकटरू प्रस्थान करी नाही। आउ ताहांको शासन सबु मो सम्मुखरे थिला। पुणी मु ताहांको विधि सबु अपना ठारू दूर कली नाही। मध्य मु ताहांको उद्देश्य रे सिद्ध थिली। मु
ନିଜ ଅପରାଧରୁ ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କଲି। ଏହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ଧର୍ମାନୁସାରେ ଓ ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୋ ହସ୍ତର ଶୌଚାନୁସାରେ ମୋତେ ଫଳ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଦୟାଳୁ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାକୁ ଦୟାଳୁ ଦେଖାଇବ, ସିଦ୍ଧ ଲୋକ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାକୁ ସିଦ୍ଧ ଦେଖାଇବ, ନିର୍ମଳ ଲୋକ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାକୁ ନିର୍ମଳ ଦେଖାଇବ, ଆଉ କୁଟିଳ ଲୋକ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାକୁ ଚତୁର ଦେଖାଇବ। କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ୍ରାଣ କରିବ, ମାତ୍ର ଦାମ୍ଭିକ ଚକ୍ଷୁକୁ ତୁମ୍ଭେ ନତ କରିବ। ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭେ ମୋ ପ୍ରଦୀପ ଜଳାଇବ, ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୁଅମୟ କରିବେ। କାରଣ ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ଉପରେ ଦୌଡ଼େ ଓ ମୋ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପ୍ରାଚୀର ଡିଏଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପଥ ସିଦ୍ଧ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସୁପରୀକ୍ଷିତ। ସେ ଆପଣା ଶରଣାଗତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡାଳ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ପରମେଶ୍ୱର କିଏ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଛଡ଼ା ଶୈଳ କିଏ? ସେ ପରମେଶ୍ୱର ବଳ ଦେଇ ମୋହର କୋଟି ବାନ୍ଧନ୍ତି ଓ ମୋହର ପଥ ସିଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ସେ ମୋହର ଚରଣକୁ ହରିଣୀର ଚରଣ ପରି କରନ୍ତି ଓ ମୋତେ ମୋର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ସେ ମୋ ହସ୍ତକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋ ବାହୁ ବିତଳ ଧନୁ ନୁହେଁ। ତୁମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ପବିତ୍ର ପରିତ୍ରାଣର ଡାଳ ମୋତେ ଦେଇଅଛ, ଆଉ ତୁମ୍ଭର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ମୋତେ ଧରି ରଖିଅଛ ଓ ତୁମ୍ଭର ନମ୍ରତା ମୋତେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଅଛି। ତୁମ୍ଭେ ମୋ ପାଦ ପକାଇବାର ସ୍ଥାନ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଅଛ ଓ ମୋ ପାଦ ଖସି ଯାଇନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପଛେ ଗଡ଼ାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବି, କିଓବା ସେମାନେ ସଂହାରିତ ନ ହେବା ଯାଏଁ ମୁଁ ଫେରି ଆସିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଆଘାତ କରିବି ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ଉଠି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମୋ ପଦ ତଳେ ପତିତ ହେବେ। କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ବଳ ଦେଇ ଯୁଦ୍ଧାର୍ଥେ ମୋ କୋଟି ବାନ୍ଧିଅଛ। ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଉଠିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ବଶୀଭୂତ କରିଅଛ। ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ ମୋ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମୋ ନିକଟରୁ ଫେରାଇ ନେଇଅଛ। ତହିଁରେ ମୁଁ ଆପଣା ଘୃଣାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଅଛି। ସେମାନେ ଡାକ ପକାଇଲେ, ମାତ୍ର ତ୍ରାଣ କରିବାକୁ କେହି ନଥିଲା। ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ ଡାକିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବାୟୁ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଧୂଳି ପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କଲି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଟର କାଦୁଅ ପରି ପକାଇଦେଲି। ତୁମ୍ଭେ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିବାଦରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମୂହର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ କରିଅଛ। ମୋହର ଅପରିଚିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୋହର ସେବା କରିବେ। ସେମାନେ ମୋହର ବିଷୟ ଶୁଣି ମାତ୍ରେ ମୋହର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବେ। ବିଦେଶୀୟମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କୁ ମୋହର ବଶୀଭୂତ କରିବେ। ବିଦେଶୀୟମାନେ ମ୍ଳାନ ହୋଇଯିବେ ଓ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ରଥହର ହୋଇ ବାହାରି ଆସିବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ମୋହର ଶୈଳ ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ମୋହର ପରିତ୍ରାଣ ସ୍ୱରୂପ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଉନ୍ତୁ। ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ମୋହର ପକ୍ଷରେ ପରିଶୋଧ ନିଅନ୍ତି ଓ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ମୋହର ବଶୀଭୂତ କରନ୍ତି। ସେ ମୋ ଶତ୍ରୁଗଣ ଠାରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ହଁ, ତୁମ୍ଭେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉତ୍ଥିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋତେ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରିଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ଉପଦ୍ରବୀ ଲୋକଠାରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛ। ଏହେତୁ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି ଓ ତୁମ୍ଭ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବି। ସେ ଆପଣା
राजा को महापरित्राणर प्रदान करती ओ आपण अभिषिक्त प्रति दाऊद प्रति ओ ताहांक वंश प्रति अनंत काल स्नेहपूर्ण करुणा प्रकाश करती। ये छोट वाक्य पढ़ुथिबार प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। आमेन।